Ayun, nakawala, sayang. So ayun guys, dito tayo ngayon guys, no. So mamimingwit na naman tayo guys. So ako na mag-isa guys kasi busy sila guys, no. Yung mga ano natin kasama natin dati. So dito tayo ngayon guys. Subukan natin yung pain na kangkong guys, no. Bali tilapia ang target natin guys. So start. Nope. Yan. Yan guys. Kuha na tayo isa guys. Yan guys, may isa na tayo guys. Kaso maliit lang guys. Bali kangkong yung pain natin guys, no. Yan guys. Yan, kangkong din, no. Yan guys, kangkong guys. So nakaisa na tayo guys. Medyo may kaliitan guys, pero okay na rin guys. Ayun, nakawala, sayang. Dalawa na sana huli natin guys. Nakawala yung isa. Sayang. Nope. Hirap guys. Ay, Diyos ko. Hirap guys. Ayun guys. Yan, tatlo na sana guys. Ito lang sana. Ayan guys. Ayun guys. Kangkong yung pain natin guys. Yan guys, oh. Yan. Yan guys, oh. May kangkong pa guys. Ito yung pain natin guys, kangkong. Tatlo na sana guys, kaso yung isa nakawala guys. Nakawala. Ganito lang guys, oh. Ginagawa ko guys. Bali, yung fish hook guys, dalawa yan. Kaso isa lang yung ginamit ko guys. Tapos kangkong yung ginanyan ko lang guys, oh. Ginanyan ko lang, maliit lang yan. So, na sana kung pahirapan pa. Nope. Yan ang tsimpuhan guys. Ayaw pa rin guys. Grabe guys. Ito ko guys. Para makita mo guys.
Yan guys. Kuhanin mo guys. Kita niyo yan guys. Kaso maliit guys. Okay rin yan. Yan guys. Kita niyo yan guys. No! God, please, no! Bruh. Pakira. 5. Bruh. Dagan nagkuha. What? Ah. Ulo kita sa ano namin tuntong na inom. So ayun guys no. Kanina yung dalawa guys. Kakaano pa lang nila. Kakumpisa pa lang guys no. So yan guys oh. Medyo matumal na guys, pero wait pa rin natin no, baka kakain ulit sila. May ano pala tayo guys, may tawag dyan, may pain. Mayroon tayong bait dyan para makumpulan yung isda guys no. Yan no. Kangkong lahat yan guys. Tapos pain natin kangkong. Target natin tilapia. So yan guys no. Grabe guys, lakas na kumain guys. Hindi ko lang makuha-kuha guys. Ganito guys, pag kangkong yung ano mo guys, medyo nahihirapan ka talaga guys. Minsan nakakuha, minsan hindi. Yan. Yan guys. Naku, nakawala. Naku, nakawala guys. Sayang. Guys. Ya, kangkung. Dito lang kalaki guys, so bali dalawang amata guys. So pero okay na rin, yung iba mas madalaki yun kaysa dito guys no? Pero okay na rin guys. Pag kangkong kasi yung pain mo guys, yung kakain lang yan is tilapia, wala nang iba guys. So tilapia si target natin, yan guys. So sana makaulitin ng mga ganito guys no. O ganyan guys. So tulad nung nakaraang vlog guys no. Yan guys. Huli agad. Yan guys. Yan, okay guys, mas malaki ito guys. Mas malaki ng konti ito guys. Kung bumalik. Guys. Yan guys, malaki guys. Kamhulog. Yan guys, malaki guys. Kachamba guys. Yan guys. Kachamba tayo malaki guys. Yan guys. Malaki guys. Yan guys, malaki guys. Naku, naputol pa yung ano ko. Nakain guys. Yan guys, kachamba tayo malaki guys. Yan. Naputol pa. Sige, okay lang. Ganti, masaya tayo guys. Kachamba guys.
Sobrang sa pagila guys. Hala. Hala. Ayan na guys. Ayan na guys. Ayan na guys. Guyurin mo ako sa liwanag ng iyong pagmamahal. You serious? Yan guys oh. Octopus. Ayan guys. Naman guys. Naman guys. Kangkong, 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 kangkong. Guys. Kangkong. Medyo okay na rin guys. Ayan. Yun lang. Kuha na pala yun guys. Hindi ko na-expect yun guys. A few moments later. So yun guys no. Out muna tayo guys kasi umulan na guys. Bye, have a great time. So yun guys no. Dito na tayo sa ano guys. Dito sa kabila guys. So dyan ako pumisto kanina guys. So nagmamadali ako guys kasi ano guys baka tumaas yung tubig guys. Hindi na tayo makaano guys. Makapunta dito sa kabila. So yun guys no. Marami tayong huli guys. Dito guys oh. Kangkong lang lahat dito guys. So yan oh. Kanidlan ko ng bingwit guys. So link in the description guys. Tapos may papakita, may ano pa ako papakita sa inyo guys. Yung bali lalagyan ng bingwit natin. Isa. So ayan oh guys, parami huli natin guys. Iwan kung ayan, kangkong lahat yan guys. So yung 6 ata dito, 6 o 5 binigay na sa atin nung kasama natin kanina sa kabila. So kangkong rin yung ano niya guys. Kangkong rin yung gamit niya no. So yun guys oh. So mabisa talaga yung kangkong guys, lalo na kumakain sila guys. So, nakita na tayo sa bahay guys. Hindi na natin kaya magpatuloy guys, baka ano tataas yung tubig guys. Delikado. May namatay na dito guys. So yun guys no. Dadan, daming huli natin guys. Bye bye. Boy, kalaki.